Thank you for tuning in. This is Words on the Streets podcast. Before watching the video, please subscribe if you didn't. Like, share, and comment. Your support is highly appreciated. Note that this podcast is for entertainment. We do not promote violence. Thanks for watching. What's good, YouTube? Welcome to yet another episode of Words on the Street. And then for all the subscribers and everyone who's been following us, thank you for tuning in. Don't forget to subscribe, like, and share to your friends for entertainment purposes. So today let's already $1,000,000. And this is so mara agazore na already intro jawe na gore gumutu mwelori ya lagara entertainment industry before gabali TikTok before gabali phone we na ulibidi jumu $1,000,000. So kinyaka ala thalose nyana bonyane ga yena bore suppose beo le tabari nyongo kwa nasi. So I was thinking ore nna ke mo fesa baka le monyeda ore agi introduce ore $1,000,000 ke mutho mkuta man ke man. Yeah, boss waga. Thousands of people. Kithatho mokwebo brafane me. Nagwa ke polokwane ke dile mo 2015 ke dotse na sekolo. Then ke dotse na sekolo ya borgeni ke bona mantariana mo phone. So kargeni nna dade ni ke rata. Ka thoma fulo wa lojela ke mo ke thoma udieni ke thoma utuma bjale majita thoma ntrama ina cause ke follow ni go bojela ja mantariana ja 1000 ke thoma di buyer go bojela ni get kita batho mo bije ba re na meter 1000 elanga ngisi 365 degrees in Tlansa ne volcano xola ngamxole ngawo ba re amazambane ya spendula ma chips ya sforaya talaka nna ke talaka wena choose na khumana ya Moscow sese brafan me onyanga ke dula Rapatelo village ka time ka nako. Okay, matrako tele ndile ka intro ya mada. So before rega zena ka rari raba jeni nchaka mukhodze. Yeah. Kinyaka ro nthaluso je ndrongwe simple ne. Yeah. Before 1000 eka pa 1000 ebe mutho amkhuda man before ganana uri ugaba material ma thousand of people $1,000 of $1,000,000. Yeah. Ebe wona mutho amkhuda man ubophelo dai. Na brafani me be ke phelo bola bo rada dinai kondisa cause be ke dula polokwane. Yeah. Mara ke tomoto ka mo wini ka le sa style sela sa go polokwane cause ke bona re ska singise felo mo go mai a o tshwana le go ngwa ona re ke dile ka mo wini e re create lane my own clothes ongisha jigizwa ke do drata ke iwana ona motho mo wa do ta busy anze jika morago ka jona do bara ke nna ke iwana ene vela ka idea dade neo ya ba re ke na material 1000 people le langa ngiyashisa. Onda jaga mat. So before ibile rega zena ka rata ba jeni uthalusi je ibile buzuru wena buziraba yori uthome draba jawo 1000 we thomile bya again. So mara ke nyako duisa wore wena gaguai ola. Yeah. Gaye baba u Jesu wena motho mo byana so like agero wazibore oganoro ola gaguai war leo wandwisisa so kunyako duisa wore wena gaguai baba uziba isu wena motho mo byana. Yeah, naga emfithu ebanzi bayisimuthi ozula banthuri sharp ngisa cause ke khona ukudieni okuphandela le khona udiya lobona ke babe sharp azangar ga igole abarge imuthu mu byana byana yo udiya batwat wandisa hawo. Right. If our mind on thalose jagara kinyako duisore mabaga au duisa bologwana odamu if gya family awona bothata ile ora ka se a share internet ne mara kinyaka on thalose jagara mabaga au dusi jo bologwana aba o disa moai gyafe mabaga ga family o disa ngas khona re go thalose jona cause be ke se yo muntu kwana be se ke thomorenga ba muthu o famous ka mkho ke bini ka ona ne bya wandisa mabaga le ke orgeni ke ba ga la o lady cause ba la thola spane ena ona muthu a sa la rena da yena wa vaya juice na cause orgeni re dir mo er din asala le magriz ya ba re ka mkhano. Okay. Mara anabele I can tell ore wena masala ore gwena 1000 guys bor na le 1000 yeah wandu is kinyo dusa ore
o duma bo don dada bo mane ka bua wana o dile no re boze o khethe oba o imitator 1000 o lana 1000 o lana before cause lina le 1000 wale de motho a mbije gore lina le entertainment mfethu gore ongolongo ke zena one e ba re 1000 a ona re motho a se afe batho ka fela ba ngo afa ba tse ba re ke diamond akere wa tlanya it's not like o tlanya like o na le cash or what mara yena akere ka dipino jawo le ka o entertainer batho le ka o dira re batho ba be sharp aua ke number 1 jealous down o ya ka yena so wila ro fita mweni ana mo skosesa ke yeah nyo disoro wila waskima bo mani like batho ba ile gore wila dwana le style sa bona ba isana gore ba dwana le style sa ene le baka e bile le fio la gore le thomile be ana bzana gore le thomo ba le mpentshi le dusisana okay a ke bla re nna be ke tsena go khuduwane ka thana le man le bo mothala le bothobi bontsha bele ke rekisa mala ke re ke kgereze ja ya sgile e ke kgereze ja da bele ke diene ke ratanya na o diene o bina nyana le dance ke le ja bona ene a ke na in kit one disa ba re nna ke enga ba kit ke do bodon tier ke na man 1000 lina laga ke diene ke follow man wo material wa ba o ke ka ra vele sharp ka vaya nna ka diene ka polokwana ka ba kit ke do bo ya ka valentine go sgila ke thomo re ke tsena di bile a ke a boja ba thomo tier ke na 1000 ya ba re lina lela le tumile le thomo tume be le nna ke thomo diene thomo save za ka re kono diene ba ya di Jewish di Jamantarian or kono entertain ba kono diene o phela sharp ke ska ba stress le motho okay sharp there's a hearsay ya germat roji ga yona le nna gila ga hola ga yona re ya ba was ba re ro hola mada re na lo no aba va isana le bele di situation sometimes re no khatak social media le nna gile ga ba lo batho ba ile gore ba ile ba batra ba yona mara ke dole wa mboja ka taba ya kitse agere o re wena kitse o e save jizaka wa e lata bolokwana so there was a hearsay ya re wena was kitse wena bo ya bara a si 100% fabric ya yona yona abzana wena o dira ka Facebook light yeah le nna be le nna ke ari to be a ona batho ba se ape ene vele batho ba baya ba wa on dise ba mjer na ya brain le tswai ya bra fake na bra fan me aga bra fake ke lata polokwane DMD shop le bile le no e vaile DMD shop ele e jigile ile ga juice we jiga Carlton Center ai se o le bile mo ba a ba sa baya DMD la go original if ba tsebine ke do poster ka ba bontsha re buzubuzi ikhumana ga o ba tsunji ke shoponi buzubuzi be ke senya go di orgin e ke shoponi ke je video ko sa ke poster ba tsori ba ka ba e bona ka chaba jaje ora e ba dor country awu ska pelo bo so ka disa ra e risk di lo jeo mara ba na ke fetsa go reka ke be le dilibi ba ke phela lo bona le mtala wa tseba wa ke phela lo bona ngano ya polokwane ke reka kit wa tseba ke be original droska moshka ke nan dutilo ke nan dile le connection ore kono khumana di kit le bile juice ko se bile polokwane khumana di se kono mo transfer zaka ambera kit ba e romela ongisha yeah so kunyo go disa maran kit or get DMD ya DMD Rosemoda DMD yeah okay sharp between DMD le Rosemoda yelo re boze e uri oro ngwe ko diga mada gepe Rosemoda so on average ni Rosemoda DMD and everything wula DMD Rosemoda and everything yellow okay on average DMD sorry for that DMD on average sikipa so no boga sereka ka boga so okay different dikipa ja DMD bro for me trauma ka 300 skipa sa DMD ondisa mara agro zori designer ditson le designer ditson go so ga wena wakhethe ya wena nyako reka sub guy ondisa mara na ke be ke no reka sisin katao le sa 300 tsona ke sa reka cause ke sa DMD ondisa that's okay yeah so go no ditso wena o ya ka wena bua morao o ya ka wena so by that time ele drile kitse le amkhola ka yeah wala na ka mkholane le lo ya ka mkhulu khumana feedback from batho ka le bele bona le bolaya
yeah we re bona re bolaya ka mata lebile ra thaba brafane me lebile mona re ba le joy engwe so re ke ne happiness engwe ba se re di selo braga re le mantare ana re feleletse re dijalo tša teng stoko ke mezi boso wena mona sa dialo tša ya golgo mona stoko ke mezi mo mona mpo tša ga re fitile ba fana ba Italian people ya botša o to bolaya ya Roma mona fit inombora a ke tsebe gore no bona gore maybe thangwena like ke wele a ke sa tšholla a ke sa dia everything di sa re no mfetho ke na le ngwana o isha nka sa ke busy ke re fa batho malekere ke ba poseja ke tšholla di vanilla ngwana wa ka yena wa ngwisha ke yana na is better lo jegi se go ngwana eno wa batho ke ba entertainer ka ena ka Jewish biri la ze ba ra mo linkumana no ze ba ra is galo wa ze ba no ra ba mona people athayo na le dia zanga bjana bana rena no mna na razula mfethu na razula mna from Zgila lino ke azula awona loje wazuliwa brafana me uphelo buya pele awasena o thobize ngingo phela mzwadi ure yae mma ko phela re watu ini nawo mona mutho mona mona sanya ka re ba re ke lo ja thapo yo mga menyana na ludiri man ndiye ben mero go wa ko bjane re bozo so awona utata bona ana bele ke nyaka o ntarisetse mo so wena o abagare let me say o tharosetsa motho mongwe le gore a ze bore o ba Scotsman I should say ngena so wena o describe ba Scotsman o nyoko re gene like o mo summarize ja fela yo abo Scotsman bula bise brafana me o reka Jewish ya Scotsman o make sure o reka lo ja utura and then o re lo ja utura gwana o tresije re na re Scotsman re aze hore ntwe so idia guys keep us so idia guys re tlo follow ra fine ra fa power o re lo ena o lo tsana le rena my o make sure o ska chaya o dlo thomo ruto bo Scotsman ka so ka chaya wa thomo ngo tha opela na dikwae o re o nwese libile o Scotsman o zanga tha o busy wa no inisi this is amfithu o ba buima mfithu na gongwe batho bangwe no rata dilo wa disa mara re na ke re ka experience ye wena re experience ya le mfithu so mara ke go botsa mo ke ya mat so wa tseba re mara o phela o bijeo le bozi a ke no ba ka personality ya o Scotsman ne batho ba na lo wa ba le borena re na lo wa ba on dise no ba re jering o ka se re do re ya bala ba khotsi ba rena ke so nna ke go botsa mo wena no re lo re motho lo re ula o boja manzwi a ijeo a ile re a ile o dusa bothoko ke afi ke tsba o ka se hele bala ke mafi wa tsore ke afi o braga ba re nna ke re ke sa di budu re ke be Scotsman o re o banna ke a bare go boje wini le bala re ke se di budi ya wisi manzwi a mfethu a ndusa bothoko ka mata wa tsore ke ni e ke na no re mona be ke kgerese ja from Zgila lori ke no ke de ke be so motho sa mboja ntrongo yale ena ke zanga idea mona e ke butse re mona mfethu re go butse Brian if wena ke nga yini if ga yini na luruo wa bona luruo le deji ene lo le magriza le true wa le tokomela luruo le lana wa ndisa ene bazi ba re ke je gae o di budi je luruo leo di bile ska chaba hore ya ba di budi jo ba tsore ke je gae so if di budi jo dia zamaya ka 1 bona aba di boni aba di bona ba senya go re gini ba bije vene ba bije something or mna abe motho wa tsenya gae ene ntro eza ngendi yet ene re magriza wa ka le no mna ka ftara mojisa mna ra gogo motho yo wena salary sa di budi na ba to butsa rena ke izibi budi ya rekisi ke di budi di fio cause na di budi ka ke zibi le ene ba di tokomela so abe go sa asore ke sifufu mona ba ntrena ka mada batho bao dibile ba ngo disa ka mada dibile motho wa mbujelo jajeo le ene bya le mona ka 2025 motho sa mboja re mona wena ro be Scotsman ke wa bile ntwe simple or o ba Scotsman ko ba re gene o re ka digobo ja uduro ja Scotsman wa dien wa dress wa follow up ka mkhodi dance le ka mkhodi spend ya ka ona ya ba re gene ke ntwe chaile no to man uzuje ini a dien le man guy e ka se die ndo wa choose never mona go biji maga a ke tsebi wa wona kana wana agiyani na brawan agiya agar na mata na gzbur stories social media biyani su gogai
a go tlhalosetsa lo wena re tsebe a ke lona o ile gore wa tsebe ka mokhano o bonnyane ba botseo ka ona dise le nna re go botsetse ka mokhano akere dingwe tša re taba ke re no re botsa mothako o khumana ka tšhelete ba ra o tswa le budio mona from zila mona a bena mona re go botse re mona a bona nnane since ke thoma o da yi ke thoma tsona khuruwane ke dile business wa ndisa ya re kene ke fa ba finance malekere form 1 o fita ka form 4 ke ba fa malekere class engwe le nngwe mo le mo re tsa malekere every friday ke a molela 50 nana ke tsuri into ecology ke je ga ja mo mo ke je ga ke tsuri ke no re tsuri 5 ye every friday ke a tsuri khumana cash la bebe da inch khumana ke no tsora a no every friday in collector chelete ka khona tsora ma 5 point something every friday ke no biri mona siroko mona ke ona mo YouTube ko no ntse mona mona o bone ba ke da cash mona oh a tseba le ba di ene every Friday ke do farm free so taba ya ba nga justify o disa braga okay yeah a re wele ne taba ene yela ya budi e thomile go wena be ke sanya go e thoma yeah a re ya ba bile se ka itshwa ya budi o be budi tsiri ya be a be ke tjio no le gone le matra a ke re matra wa tseba re taba e thoma sa mo yeah so we ke no go disa gore okay pasala ba re mothako o re ikisa le budi ba bonini wa bodidi wa bone le ruo ka yesu ro o na le dibudi ka abo pele ena ona business botsuzi a re no re mothako o rekisa dibudi ene draba ya dibudi akere e thomile se joke ka classini e go bola boze mona ke sa bala form 1 ka mo ntoni ka mo kuduwane re satana ana ke mane tsakala le ntoela ka mata lela ke lona la nthaba botsuzi la di draba e tumi ene it's not like ichumi ya ka re phela so au a chumi ya ka diamond inomba re yena e be re no satana ka lebala ka yesu na le ruo ka bona le ruo ka re ba tseba batho ba ka eno ka ba rona le something ba rekisa ka bo mongwa yego go sarta ka yona wa igushisha yeah ya be re ka mkhano so no mfethu be ke never mind ke sena taba le jona go udile be mona kana motho mo na baba motho wa bona yeah o no le ngwana we mo yeah ke na le ngwana mona yeah do se bona le sona se do tsa ka GMD engwe so o ba wa re ba re wena o ka sala thamela ke re ba isana taba gore o no le ngwana ka so go go disa gore ngwana o la no wena since ya da o change bophelo ba bjana nna ngwana la o ntšhintse ka lebala re ke sa tha ke busy ke spenda ka mokhobe ke spenda ke ralokisa zaka ke phakela batho ke fa batho malekere ke dia vanila ke ngwala di maskondiri batho ba re a match mfetwa disa nna ke a fita kwa e re ba raya ke fita ba re matasa ne fitile batho ba ba ra ka mo bona ba kwa ba dela nna ba tlo lebelana ba menera ba ta re bona matasa na re futsa ke bona sama ya mo gra o menera mataba ba re mona batho ba ba raya ka mo abe ke mo sekoloni mo wena wena di le tšitšao a re to di ko sekoloni ka disa rai ke toba ke mona sekoloni sekoloni lona ai ba tsiba ka no cholla pele ka bona re ngwana o la banna ke dile le ngwana mara no a ke sa vita re nga di lo jela be ke di yape ngwana wa ka yena go tlo ba ba bele ena a dira ditori re be ke phela so no to re ke phela so le no cause a ska mbona o la bona yena isikoloni ba ria ani bele ba fa batho malekere wena o bela nna lekere ya ba bjana o dima ngwana wa ka mona ya ba paying mfethu yeah nya ke nya ke lo di so mara ke nyako go itsa mo moment o le gore o ka zuile o lebe just mata go tsena a se sekhotrane a se motho wa la thamalekere before mata go tsena ka ba le vanilla yeah ke moment o fe o le gore like o ka zuile o lebetse ke moment o le gore o ile history o philone bja and we enjoy you had fun o bona me tomorrow ka 2019 le 2020 o fita ka 2022 a go enjoy because e be se ke drumile too much yeah e be se ke drumile mfethune zaka a be simple because kono di business ye ba yeah kono di mkuku go nna ke record ka borre ka tanga record tsa mai ka change ka re ke di salute
ka dia saloon guane ka bona ranga ra saloon e le yona e tsamaya re botse ke bese menata ke bese le nama le voroso ka bona re tsamaya botse mara tšhelete eno zena a e zene ka mokhoni na ke inyakao a ke rena ke nyaka ideji ke nyaka le banga cause ra spenda mfethu gape ka se ye birini wena no wiscotane o mbotsa gore wena o tshwere 200 o ba 250 mfethu tsenye tsena ka 300 o e one or at least o kgone go covera dilo kao fela angwisha o bothoko ko birini wiscotane wa biri skipa sa 500 borikupa sa 700 sere sa o dia 1 point something over 2 point something e re kepe ke 500 o ba ka bokae kae ka nako tšeo wena o zuba rg lebile o tshwere kgwena ona next e pain mfethu bothoko bothoko ka mata wangwisha yeah maratravasi hello ba lore motho o ndetše inbox na be ke sa etse ebile mmakajije nna ke se bona le wena re diriwa bakatraba ja bokotane wandisisa ke e dobra ke e dobra e motho o ndetše kwa inbox ne ada a re wena o ile wa rata re kakano ka mada re ke fetse ra o ile a rata re kakano ka mada o ile wa rata o nyaka o kiria o ka rono le moreba le kgane le nyoko yeah mara o sena moreba mara o re rata lo tšea moreba so wa zamaya wa ba re ba o thuse ka more outside ba khumanele belt ye lana ba da ba o chofa le yona ra ba ke nire ai na yo ai agiji snedre mot ai yayana wena o doile wala problem batho bona batho mona ish fithi nakuzile mona motho mona a gana go thoya do se yo muntu kwana le ba re ola ga se o rata ngo no thoya a ne bele wena mbuditse le nga utse maine mona ka sembotse ke a se mara draba ye o bona ne mfithi ish a re no kwa moyo ona ye a re no kwa moyo ha ya o disisa sa a ke na draba for yona yo braga a ke nyako botsa maga all right ke question ya Facebook uri bone yeah agara yeah so ibile ke no ba ba ka maina o ba ibile agara ba khuta yeah so question ya ga mathomo egwa avocarist speakijo yeah or why I not 2x1 now ga rose ba now ane ga re ba se ba wena o nwa inekene ke bjalo ke bjalo boso yo tsinja tsore bjalo ke bjalo le yena wa tsore o khona don khumana go trilini asina dilo ka khona mutaja ke mo reply le bila ka mchaba le mo le no ke mmoja ka re boso 2x1 a no re ke seno ke monna be monna kana tsinje ke no bofe a ke tsi tsinja o go nisa bofe ka rona bele boksa boniwa a ba bona marabo mona kane o be ane le yena mbuje yo mongwe monyake mo ye kwa modri amana bile ore ke nnete zaka yela e be ya wa ya ndona ya wa to o to turjona o rito ndo ifio byale abeka kwasikaka kanne baka fanna chele rixi ngwana re mona aya ndo ya diendro ngaya ndo nakisa zibore mona uliye labe wa mfethu ona le jedi mo batho ba bangwe no rumiwa mona ba se ke ba reply wa mfethu kana ndo yeso ro ba byane are ke tamo yoro batho ru a ke dorgini mara yo aba mo ka yeso ga abo ai re ka so compare akuze buru byane mara ska ba mkho are ndo kana ka yeso bunu byane o ba mkhatisi asika baje yo are mu budisa a de yo mo re mo ona le mutako mo re ga balobo junior RC yeah junior yena o ile are yeah agero no se we address ditaba ya re budi mara yena o re agero no le ruo le la kala magogo yeah yena o re wena o reka ga ene re go ka baka la hore ba re bo reka ka tšhelete ya dibudi ene dibudi je le re check out sana nix di ile gae e tsone re ba jona re budi yona go kwae e banna ba tsaka ba banna e mona ka fetša le ruo mona kana o ngisa drongoni ba tsaka ba mona mfete go butse a hore ifika mo ayi wa tsenya why wena batho o mona ba ke ba batho ba baolo ba do bije batho ba baolo ma community ka o fela re banna e dane mo ke maga batho no ba pepe jealous mona ba bona re na logic di dia gore mina no ke itshwere mfetu ke dangerous
ke dangerous ke sa to boya lebile ke tlo boya mo ke tlo boya le ngwana wa ka ya bangwishe ke a boja boso wa ka batho ba mona ba don't gotisa ka mata ona re pepe mo Facebook ba ba ka nna a ba dia selo a gushish ba re 1000 o zo di budi o rabe skotani cheletando country ditori jona wa di sa feli ai a se jona man ke tlo tuma le tota bothoko mara ene nga toba ke sa lelboni toba ke sifufu nako joape ba nka bisile di burele ke sifufu ya ba toba ba ita bothoko ape nako jo ke ja chise ka nkane le bile ke yatra ya kotse ya ga bo ja boso ona le motho mo ba re ke it's LTJ ya ore o duma snapesela ke post leo ore wa bona hore bodo e deji ka go kana go ona le go ka mothombothi yo monna nakizibo kubujelani yena ubona ngare ke ja motombothi ka mokhwena bona o tshwana le 2 liter ela e bone ke no ka glass o bone ngare ke ya motombothi mara yena anana nna wa na ka rata ka batho nga se jie motombothi ka posta go tsuri ka glass ke bile mo fase ke a birmantariana na ke nna motho wa batho ba se ba re ke rata ba entertainer ka loja ga di botse so yo wa mmakaja re di go bujelani yena mathowa a tabeana gore a ye dikopuni jelane a palela ke seweni saka ke sweriwa mpoja re jela kgane e be ke dajia motombothi wa e sa re se ke senwao banrelela yo mara wena a o zangwa una motombothi a ora a motombothi bosaka nga sepe maka a motombothi ka ona motombothi it's not like beane motombothi ke a ona leo ka nshishinga wa re mara ne a wona ke a ona ya ene ke unya ke a reka tšhelotaka a ke toba ke unya kile ke a ona nga se yani jo ja rona don't blame wa re nna ke no le ra a uwa wa ra ka se re ke le ra a se le ra da eden e be ala ntwela wena o zo re ntola ke 100% yela 99% bacteria ya tu dito ba we sharp wena nya go bona gore lo ja we di sharp okay sharp ke no butsa mo ebile ka taba motombothi plaka ya motombothi le Mexican beer ye lo re bozi o nyaka gore lo khaje ye ya fast ke fio mona ya fast a re no re beer cause motombothi o tota ja di mba mfethu abe go boso ntwela o tota ja di mba boso wa ka mona o tona mara ke re to traiwa o te mona to traiwa la ta lona abe is not like mbaje wa to lona o do raish mo mfethu nga se loke bia ke yona na ke bona re ai dibile stout sa sela se apao ke sona ke sa rata ke le fast ekfita bia ne ka change ke sona seo ke no re side gwani no di interest ra le brutal fruit mara a re go off topic nyana ya bo skotana re khone o refresha monana ifone ya le level la camera re khone o refresha monana okay mara gile ga ba le era yengwe gile ga rata o interviewer the gay want this gile ga rata o interviewer the gay ne ke lebele jo re ba simana re dia re gay ka zela ya borena ka zela e je o tsoma le mongona re view gay ka zela ya so na ke nyo go dusa gore wena o nana ene ka gay na na mfethu ka gay ke na dusa re ke ni di gay jona ke batho mfethu ba phela a re no doela ne se mo se ba bino ka ra sona mara ba se ka re thamela batho ba tshwana le borena man ke na le ngo go Facebook ya la bisa ba re ke tlone le tlonolo man ke a opela mfethu if you tlo bona video ke a opela the mfethu nle se bana se ka nduma bana di le bozwa batra we win mfethu te mona wana la bisa mfethu on la bisa ka mata ke a opela braka ke sure o do re 1000 a so bile re ke ni ke sa pala na Facebook please ke do batela re diane ke dia boro mfethu ba no chelete ya ape ke ya mfethu wa zore kini no nyuku buthata ene o khumantse rona o latlhile na selo to le ra mokobi do khumantse o le ka mara a re no re tsebe ka mogana ene le moshago wa giya o tsebe ro re thaba ka thabenya kai okay come on gay ka fondolo
Bana o village. Ka di Wa village. ka di ka thabana. Aua. Ka ya man. Okay, 10,000 on the line. Aua na tsene. 100. ke no. Nkumise mona. Na taba. Ka ndele Mara okay sharp. Chelete ka ba ona. Ara chelete. Mo ka bane tsabe. Abe mo kinyoko ba maka. Leo gari na what no maka. Mfethu o bona chelete ke boss. Chelete ke boss. Nga thaba. Ka nyuku. Ke ba maka nga ithaba. Akere abuka per kondo. Ibilo o ara bile ndrong wa sempo. Ara le se chelete rona o ka ithaba ge. Awu, wona uzuzi uri wona one taster. Wona one taster. Hayi nabe kuyapela situation yakho. Yeah. So like when I'm into okethaba go ga igiso. Awa. Abebele wena ngisi. Ora namo dige thaba street go ga ezakane. Mona. Or estimate eka ba ga ezakane. Eriki no ba lo ja serious kiska nyongo thakibisi ke go isa lo ja ole lole. Wangisha. No for 200. 200k. Hey! Come thaba. Ke mata go re 200 rand. Awu 200k. Sharp ke balo ngase ke million ake muwe le akine kwa bamaka. Wandisa. Mara le ore ona le mo wa less. Akano ndisa re gini kana bona ra amfita ke na di. If we negotiate you eka ba ga. If re negotiate na lena. Yara baro ke motho mo bjana. It's not like ndanya thaba di gay. Awu. Rea bagir. Taliso go botse le mo phone o ta busy anyiko mpha Anthony 1000 ka 1 rand kumjara wa mona asigidilo je mona wa mona ondisa na wa banise ke lo botse tsa rekini o moja text akido okay ke do moja awu mfithu na ke ya bela ganna ke nyore le ifu wa post motho bor yena ke umphile buka ke zijilena ke sikanganga Ulo wa bona amphile 1000 ke zwejile na botja batho na ke khola 1000 lina la gabelela 1000 le goile lo go 1000 ya hele wa mona nyake imfethu wa mona nyake intro mkhora na ri ke no raua nna ke ra mara la ska nra ra re die so nanga tona le bolena re re di biene ke ka tsela ya reka le bolena abe ke re ra batho tsona le bolena kumantsha go re dile di mix tša di bias ya ba re ba troyeka go ke re tsori mama so ka le nna ke ra ba ke di small tša le braja ke di braja ke ska wara ka time ke o disi sa yeah so no re gnyo go butsa mone in most cases so apa ka traba ya o spend ke ra we ji ya go khotana beben o ba ka traba spend u da rwena o spend na mara na bela o sari show of vice na traba ya ngwana ke nyo di sa traba back then bele mathomo no gwana go la sa high school yeah vanyana mara ba o ji ya bena o phela maphelo a mkola o we compare le yana bya o we compare le yana bya ya ke thome ko botse mathomoni wa bona banyana mathomoni awone yo ba sanya ke mona awone ba sanya ke 1000 mona ka break re mona re ya jalo ja mashao ondisa ya ke skimile mfana ka mariba ke skimile brafan me Solomon Mankeru ondisa ya ke skimile le bitumi na gongwe re ya jalo ja jeri massive batho ba re kini ke tao le no gongwe e senna kala bala re ya ini re ya jalo ya jilani ya ba re kina uwa skoloni ke fresh batho ba disa odifa ke ba famala ke every Friday ke ba phakela molo mo wa ze ba re ka class ne 1000 every Friday 1000 or famala ke ramala aregi usinjiri make sure 1000 business ya 1000 ya zamaya ra khona re famala ke ramala so anibe ala ke e ke check up philo u change no lo jori seo boso ga mona uskarase o ile wa bona munyana o ba o nyaka from wale mona mo kholela ka lebaka la rwena o bo 1000 o tswiri chiri ye nngwe ye buzi wandisa yena ni belo mmona o fisa ka mada chiri la bo itswiri fisa o a isa fisa o tsona le ngwana yo o botoko ka mada motho wa ka o botoko ka mada yes a bo jimaka
mara ebile ke doa ba re nako ela back then mathomo ne bo kona go reka bo bantshe bo magwinya o kone go shinisa sere ya ke phumole sere ba ziba phumole dieta ke re ke college man a nga sa re ka college nga thaka re ka college magwinya gona sekolo na idea ntuwe a ke re ke bua nyana ke re o jare ngo ke polokwana okay sharp mara wa za kana ne ke nyaka o nthalosetse ne yeah ke bona ro page ne straight le ka ra di situation je bone ka ra jona yeah le batho ba boja ka le budi ba boja ka loje ka muka le go boja fake yeah so lo wena motho no le films ne yeah so ke no ditsa gore wena taba jaje le lo re ba re ya ba ka bontši wena e ba lo tshwara bjana ish o bone tse ja gore dibudi di ntshwara mbe mfeto tša mpotsa gore nna ke rekise dibudi o re ke te ke be sekotrana cause mfeto le tšeo ene fetšo ke ro ke diela ke haslege mona from ke se muntu kwana ka re nna nyako tlhopha batswadi baka mfeto nna ke nyako ke diela dilo I'm a man ondisa ka 2015 ke bona gore cause be ke bona bophelo bola ba ka polokwane ka re nga se temo ke te apara malapi ke nyotha ke busy ke nyako dira batho ka dimpama ke lwa a ke na mataolo mfeto bophelo bo be se bo bolo ondisa nna nyako ba celebrate ke rata entertainer batho wa nrata wa se nrata awa sorry le nna nga se lerata nga se foste motho ondisa le ba ebe ke na le bona ke thoma daiden abe ke be ke na le group ya BBM ba re ke ni bafana ba ma 1000 yeah waziba ya sports yo challenge na le maloko key yeah no go jo be di sa le trinity no go jo be ya good yeah yeah but then along the way you got to meet people like Trinity, Local King, yeah straight yeah bomwale ka ofela botrelo yeah oh okay o re thome group ya BBM bafana ba sports ba Local King ebe ba dia ini ba jala sa nna ma 1000 ondisa ko sebe ke 1 ke no power be no go jeo ondisa ka skima man ka moke kana ka selene ba dia ni ba para digobo ja ini ja makipkip ka disa dama le na ratani Scotland ra ba ini ra ba 2 ere ba 2 ka rai njaka create a group re BBM ba onya go ba onrata ba tota ya ba bafana ba mamaila le ba sports ba bangwe ba to join a group ya le tikara wa zeba mafishini ke sana le snepe sawe e ba BBM wa go shepo sa ke ra Mr Community yeah community wa zeba ke skimile yena wa tseba re ka ofela ke sana le snepe ka mara phone on romela sona mat yeah movement wa bona like no lo ya so like bona as group ya BBM the lilia in so rena be ru like the lilia so as a group you know like maybe like entertainer batho ba yona kara group ya rena ya choose o make sure wa bara mantaria na fela mo mmeleng ondisa o make sure or ona le chelete a re na re thoma ma 300 to 4 o bor ona le yona yao ya dula mo ka mo kutun ondisa cause a ke re thoma simple daiden yeah uskada skazokala ska ba le borena o dor la bisa let's get borre this industry is too much painful bro for me nyanga motho a khodelelo abao ka moka bona lebelela no mantariana ba sa bona ba sa twa le no ba re matazana o we it's not like you we bro for me dilo tse be ke di tshwara o tshwana mathomoni a ke sa di tshwara tshwana mathomoni o ntshwara ja no ke no di tshwara re nkhono o re ke reka dilo tša uja nkhono o thapa nkhono o reka Jewish mara ya re gift ke ke cholle e ka sa bone ka so na le sia la go le re papa wa bona yeah shimfithu e ba mo khomo mo boso wa ke tshola nyana o dia ngwana aua a ka ke tshola le ke thake ka mada ondisa e nombore gross nyaka gore ke di elo je be ke di dia cause no ke no le ngwana mfithu motho o di ile ngwana le yena like wa mo travel
Yeah, ke a mo thabela a ke a mo thabela o mphile ngwana mo botsana le say together aye a re se together Ah, wa tsheya wa tseba wa tsheya o ka tsheya lebile nga boja point ya ngwana wa choa ba mara ba point e rabe point man wa tseba le batswadi ba rena wa tseba ba re re na tshwara kua re jea scroof kua re a dima sebane re ka kwa makino re ta re bofe scroof sele sa ba followa o ndusitše lebile a o sena re nga thake ya pape yape ke re wa tseba le wena So it go with some man. Yeah. Like they didn't tell her like maybe it did look like when the baby mama ya le saba off. okay dadeni ke ya botse se ka e share mara re ke e share cause batho ba lebile ba ebile ba mpora okay nna nko ishare brafan me ka mokgona ke dusisa ka nna ke le mo ile ntho e ne diile ke vaile e ka 2024 ke ya Jozi ontsara e ke ya Jozi da na le baby mama be re sharp then re sharp ka Anthony ka boya Good Friday kan fa baby mama wa se ja ikumanetse motho mara ena o no ba le nna for non tabisa e ke to fetsa jikela ya ba Good Friday baby mama mo jara yena o kumane motho on this aye ambo jara sa nyaga anthala to be honest anthala aye no mo jara na kumane motho ke move on a ibila ba bo jara yeah move on ka this is okay that's problem really no move on this mara na le na ra khona communicator ra ba wa ngwisha ka ngwana wa ntsara le no le ngwana ka khona mo jia o le mo TikTok ka khona mo post a bona ngwana ka mo post le mo Facebook khona mo story mo posta ke mo jia go ka thana le na ka mo jia mo dis Since like was control so yeah because you know give us a job on marao. yeah So like what was control you sort of like when you know buy and ish never got tell more. mna banyana mfethu mna And then no dollar when you know buy at the same time. emna ene be ke jola banyana ba bose So like if you know like bad experience you know like you go I have experience your bad. o tsara ba ulo wa thagana le be o zwa re ke go tlhalosa ja bona yo Ujola le che. lebile before ke tlo ba le baby mama ke nya go botsa tsona yo was for Like, game if you know experience you know like mkozi so like you know a e ka ya ba ile ga jola le ngwanyana mo ba re ke Penelope o dula o ka se mfethu ya ba batla ba ika wali ugelo ba ra ma lipstick ya ma black ya ngwanola wa ile bone mona ba re ke Penelope ngwanola mfethu ke mo rata pila ka moka ngwanola na le na ra jola ra ba sharp ngwanola mo jara birthday ka re ngwano yo mo dila masepa nyo mtaja re nna ke nna people material ma $1,000 ya ilanga ngiyashisa ngishise 365 degrees ngihlanganisa nevolcano kuri ke imikisa ntwe mona wasori ngwanola zara ndiye ngwanola kamdiyela masepa nna ngwanola kamjia kamuisa no mene kamdiyela party ngwanola kamrekela le cake ba tsiba bomthala bothopi ka re ka beer ya kamdiyela party ngwanola a birthday mfethu ya ngwanola mfethu e be Saturday e re Monday ne re zgila bereka mo kuduwa ke no to ke se ka tlaseni $1,000 mosadi wa o kisana le mongwe go toilet se kisana le mabudi go toilet yes ya agir ibana ai ngwanola kala tango batho ba ntholela after school ka mojara ya vaya nga soka kan fara ke nyako diene nya cheka ngwanola va vaya ba bona ngare ke vaile na ka va ke tsutsi ke dutse chekile bona re bona ba diene ba va ba ithuba ka phana le ba dule go guane ba tshwarana ba re le khoko bana ta go gona go share ngwana ke apalena mbotsare na wena ke sa o nyaka ene taba je ke mdijo party ne mfethu ne hawo monna a dina le sutisi hawo mfethu Saturday Monday ya ba re chaile anjile chelta ka ngwana ndisi ya bothoko ngwanola party ile over the weekend. yo ka Saturday Saturday then Monday I'll tell her o mo jori chaile warna
e ke botsisa o re wena ko bone wa pala tšhomi ya ka Facebook bone ka pala tšhomi ya Facebook sharp ka molesa ka tshwara tšhomi ya ela yago ke re ke botsa botoko bjana tshwara tšhomi ela yago e tebogo bjana ela bope ka motaja be bjana ka motaja bjana ka re okay So like, oh, okay. One before we go to the story. So like reaction, yeah, after or when now like sort of like close to there, like even so we like yeah, no, we like each other. After when now. abiselo agomo adumo So like in fact to reaction ya o ile ya ba bjana so like after lore when o tshware like o jole le motho lore like go close le yena so reaction ya o ile ya ba bjana yawe ba yawe not yawe yawe How was ebile the jealous reaction? mfethu Sure. ondisa cause wa bona gore jamane ne jamane wa tlhanya jamane yeah jamane o tshwara motho yo ke namana le na transport ke dilo le yena same place on the second same place ke ra gore ke ni like what do like environment ya ewa Sure. no gisha vele ya ba re ke jealous a fetsa thala out yelana a nyaka gore nna ke go back athala out tell you like o thaleji yona for yona eh e no ta wera sesi ninge kona ka re she ka Sure. CDA basoke ka CDA banyana mfethu banyana ba chaba banyana mfethu ke slow posen banyana ba masepa tshutsa so like after that u lo wali and so after lord like when o jole motho lord like go close le and then nna re ra ba sharp na le chirilo chirela like okay sure ibile na re bile ra thalana ya wena ba jela re no move on sure ka sna re ya be na be re jola wena